دبا خوش ببینرین هجای روی که سباد 2024 روزان جه روزا پیشمی بویر و گشتن هری سرکین کود نوا روشه در رو دانم امی حول بدن ده نوا نوچین داویا روشه در جوار پیشکش بید. لعفرنا داگرکری او نافچین وی ارتشا ترک و چتین خواه روژین خواه دناوا ترسیده در بازدکن هزین رزگاری عفنه بریا دروژان لگوند باسل یا عفنه دربک خورت لارتشا ترک و چتین وی خستن ده انجام ده 20 لشکر و چتین دولتا ترکا قرکر هاتن کشتن هزین رزگاری راگاندن که 5 شهروان وانجی شهید بونه. ev dîmenên ji gundê Basilê yê Efrînê ye. Şervanên di çalakiyê de yên hêzên rizgariya Efrînê ne. Herî dawî hêzên rizgariya Efrînê bi çalakiya fedayiyane ya siyê çile li gundê Basilê yê Şêrawaya Efrînê derbeke xurt li dagirkeran da. Fermandariya hêzên rizgariya Efrînê li ser hesabê xwe Telegramê têkildarî çalakî ev agahî parve kir. Di encama vê çalakiyê de 12 leşkerên artêşa Tirk û 8 çete hatin kuştin, 8 leşker û 17 çete jî birîndar bûn. Di vê çalakiyê de doçkayek, çeperek cekê giran û 2 kamerayên mobese hatin bêbandorkirin. Her wiha 18 çeper jî hatin rûxandin. Di dawiya daxuyanî de hate diyarkirin ku di vê çalakiyê de 5 şervanên hêzên rizgariya Efrînê şehîd bûne. Fermandariya hêzên rizgariya Efrînê ji bo şehadeta şervanan wiha got. Rêhevalên me bi awayekî fedayane çûn ser dijmin, bi lehengî şer kirin û gêştin şehadetê. Hate ragihandin ku wê nasnameya şervanan pişt re biraya giştî re were parvekirin. هزین رزگاریا عفرینی هم وقتی چالکیا لگوند باسلیا نافچا شیروای عفرینی لشرع و عزازی جی ریز چالکی پیک آنین ده چالکیان ده 7 لشکر و چتین دولتا ترکیا قرکر هاتن کشتن و 8 جی بریندار بون. هزین رزگاریا عفرینی ده داخلینیا لسر ریز چالکیان ده اف آگاهی پارو کرد. لهمبر بارگاه کیماری یا نافچا شیروا چالکیک هاتل دارخستن. ده انجامی ده 3 چته هاتن کشتن 4 جی بریندار بون. ده چالکی ده چکک دوچکا جهات بیکر کرن. لهمبر بارگاه انباقی یا نافچا شراجی چالکی یک هاتل دارخستن. ده انجام ده لشکرک ارتشا ترکیا داگرکر هاتا کشتن 2 لشکر جی بریندار بون. لعزازی لهمبری ریبند که چتیان چالکی یک هاتل دارخستن. پلیس یک هاتا کشتن 2 جی بریندار بون. لشیروا لهمبری بارگاه جلبری چالکی یک هاتل دارخستن. ده انجام وی چالکی ده 2 لشکرین ارتشا ترک هاتن کشتن. هیزن رزگاریه دیار کرن که ده انجام وان چالکیان ده بگشتی 7 لشکرین ارتشا ترک و جتین وی هاتنه کشتن و 8 جی بریندار بونه. داگرکریا ترک لخط عفرین و شه باید مهاچله ده ایدیشن خوارانه وستاندن راگاندنا هیزین رزگاری عفنی بلانچو ایدیشن مهاچله اشکره کر و اف آگاهی دا ده مهیده به چالکین گران این هریما چکین گران هریما شه با عفرینی به 1858 جاران هاتیه تو باران کرن هر وها دولت ترک داگرکر و چتین وی 152 جاران ایریشی 55 دورین عفرین و شابای کرنه. جبو اولهیه لحرم قناخ سیمین یا اپراسیون مروفی او اولهیه ده روژا ششان ده یه ایروژی اپراسیون لبشا پنجمین یا کامپی پیک خات اف بشا حریم ترسدار یا لناوا کامپیه جوان وچگانانا جوانا جمعه دما هول ده آگاهیان راگینه لپیش کامریان ایریشی ویدیکن او گفا کشتنی دخون. اپراسیون مروی اولهی ده خطرین کام دی جهان ده دوام دکه. کامپا هوله ایرو اپراسیون دروژا ششا ده دوام دکه. تایبت ایرو ده بربنگا سبیده جی بر خودان فیز پینجا کو فیز سوریانه و فیز هری خطره. فیز هری کو بیرین کشتنی تیده تینه کرن. کو بریا نها دقوناغ دویمین امروی اولهی ده 2022 ده 5 شروان لویدره شهید ببون. لبریان ها به دمکجی جبو طول هلدان وان شهیدان لویدر سرچته یکی داعش هاتا کشتن
لکه لکوی گلک بویرین کشتنه د ناوا وان د تنکرن ایکو هشمندیا داعش د ناوا وان د قبول نکه راستی کشتنه ته اف بشه پنجا بشه هری خطر د ناوا کامپا هولیدا بینن هجات د انجام لګرینا د ناوا کونان ده هزن اولکاری هندرین قصده و یپجی هجماره که جبل خانه آنگرتن گو قلیش و بمبین دستان و گلک جرجور و فیشک هاتن دست سرکرن تونیل هاتن دیتنو هجماره که چتا هاتن اگرتن لی حتانها هجماره زلان نکتین آباد استیمده لیگرین بردوامه و اپراسیون امروی و اولهیجی حتانی دمک ندیار دوام دکه بنزين ديت وقالك بنزين ديت درجة غاز شقي تكميله بدك برأيكم الدولة الإسلامية انتهت؟ لا ما انتهت. كيف ما انتهت؟ ما انتهت. داعش انتهى؟ لا. عشان تكمل واقعنا يعني واقعنا استنى شوي واقعنا يا اختي التزمي شوي والله التزمي رح نلتزم الصمت احسنكم روحوا من هون احنا واقعنا ما بدنا تصوير هلا بس اطلعوا من هون ايش بدكم تساووا؟ ما رح نساوي شيء ما انا طالع تذبحونا؟ والله وربي اعلم كل انسان بينتهي بنرن هيجا بالدفع خد بيجن هجركو ام جوي داري در كيفن امي وحميان بكوجن اف جنن داعشنا كو هشمنديا راديكال يا داعش دمجي واندا هاتيه چاندن ما ترسيا فان جنو زاروكا نتني للسر باكرو روشلات سوري هيا لسر جهاني بقشتي ما ترسيا وان هيا وبومبيا كانت دياروي كانجي بتقى الدولة الإسلامية داعش انتهى؟ انت اللي تنتهي ان شاء الله ما حدا بينتهي بالدنيا روح من هون انتهى ولا ما انتهى نحن ايش دخلنا بنزیکبونا سالوگرا کمپلویا نامنتویا لدیجی ریبرا پو چالاکی تینر دارخستن جه شهبای حتی تلحمیسه به چالاکین جور به جور کمپلویا نامنتویی هات شرمزار کرن. داخیانیش برایا گشتی پرچونین دیروکی به ارمانجا شرمزارکرنا کمپلو تجریدا لدیجی ریبرا پو لگلک دورین هرمی چالاکی هاتن دارخستن. ریوبریا خسر عفرین شهبای داخیانی اگداو کمپلویا لدیجی ریبرا پو شرمزار کر. ریوبریا خسر و هاگوت. سیستما جیهانی هگمون به پیشنگی امریکا، اروپا و گلک دولت هندن لدیجی ریبرا پو کمپلو پیکانین. ده سال وگرا 25 آ کمپلوی ده ام برخودانا دیروکی ریبرا پو پیروز دکن و برخودانی و جینه کنون جبوم روواهیه بگشتی و گل کرد کردیاری. القائد منذ صغره بحبه للطبيعة والتجوال بين أوديتها وجبالها. دبن دروش ما آزادی جریبرا پور چارەسەری ji Pirsgirêka Kurd re însiyatîfa Sûriye ji bo azadiya rêbera Po li Helebê civînek derbarê komploya Pazdê Spadê dildarxist. Di civînê de hate gotin, hêzên hegemon fikrên rêbera Po li ser xwe xeteriyek dîtin, ji lewra ev komplo pêk anîn. Tecrida giran jî beşek ji komployê ye. Komîteya Jinan a Rêveberiya Sivîl û Komîteya Parêzeran ên Tebqayê jî bi daxuyaniyên cuda komplo şermezar kirin û wiha gotin. Em bang li aliyên hiqûqî, mirovî, navneteweyî û mafên mirovan dikin ku bi erkên xwe rabin û tecrida li dijî rêbera Po bi dawî bikin. من حلف الناتو حلف ناتو هبان فيها Meclisa Navçeyê Helmîsê jî derbarê heman mijarê de semînerek li darxist. Di semînerê de hate destnîşankirin ku Rêber Abdullah Öcalan projeyeke demokratîk pêşkêş kir ku mafên tevahî pêkhateyên dabîn dike. Her wiha beşdarên semînerê jî diyar kirin ku ew ê ji bo azadiya fîzîkî ya Rêbera Po têkoşîna xwe dewam bikin. Dawiyê semfizyonek têkildarî komployê de hat pêşandan. جبو آزادی فیزیکی ریبر اپو او چارەسەرکردنا پرزگریکا کورد خەلکێ باژارên wan û qarsiyên Bakurê Kurdistanê dest bi meşamezin ya azadiyê kirin tevî zext û êrişên polîsên faşîst yên dewleta Tirkiye jî meş bi coş dewam kir
هر وها د پیامان ده هات دیارکرین کو سرکفتنا مشا مزنیا آزادی و دریه سرکفتنی جبو گل ترکیه و رشتات ناوین وکه. لباکوری کردستان پارتیین سیاسی و رخصتین دموکراتیک جبو آزادیا فیزیکیا ریبر آپو و چاره سرکنا پرسکریکا کرد ستارتا مشا مزنیا آزادی دان. جباسکن باجار وان و قرسی ایرو مشا گوی 15 روزان devam bike ve daxuyanyan dest bekir. İmralı Ada Hapishanesi'nde Sayın Abdullah Öcalan üzerinde hukuksuzca yürütülen mutlak tecrit Daxuyanên hatin dayîn de hate diyarkirin tecîdal İmraliye tevahiya herêmê dorpêç kiriye û hate gotin. Ev tecrid paşeroja hepar a gelan sabût hedike. Hate destnîşankirin rêya şikanina tecîdê bi têkoşina hepar a hemû aliyan pêkhane û ev bank hate kirin. Rêya pêşerojeke azad, demokratîk û aştiyane bi şikanina tecîdal İmraliye pêkhane. Ji bo piştevaniya meşê, partiyên siyasî û rêxistinan dawiyê banka tevlîbûnê kirin û gotin bêguman wê serkeftina meşa mezin a azadiyê deriyê serketinê ji bo gelên Tirkiye û rojhilata navîn veke. Piştî daxuyaniya li Wanê girseya ber bi Parka Musa Anter ve Meşiyan ji wir berê xweda navenda rêxistina bajêr a Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partî. Hevserokê giştiyê Partiya Herêmên Demokratîk Keskin Bayındır ji bo xwedî derketina meşê spasiya gelê Wanê kir û anî ziman ev cihê pîroziyê ye. Em zanin hejmara me nebe bi hezaran bi milyonan însan bi milyonan welatên me hem welatiyên me piştgirî didine vê çalekiyê ji bo xwedî derketina we ji bo mala awaniya we em ji we spas dikin win her hebin her bijî gelê Wanê her bijî meşama. Polisên rejima AKP MHP yên dor li girseya gel girtin, êrişî girseyê kirin û gelek kes binçav kirin. Tevî êrişê jî komê xwe gihan de navenda rêxistina bajêr û paşê ber bi navçeyê din ve meşa xwe dewam kirin. Baskê meşa mezin a azadiyê li Qersê jî dibin dorpêça polîsan de dest pê kir. Tevî zeft û zordariyan meşvanan bi biryardarî meşa xwe ber bi rêxistina Partiya Bajêr û navçeyê din ve berdewam kirin. Her wiha rêxistina Dem Partiya Bajarê Bursayê Tirkiye jî bi daxuyaniyekî piştgiriya meşê kir û got heta ku pergala tecîdê ya li İmraliyê tê rakirin û xefekên li dora pirsgirêka Kurtêne rakirin em ê nesekinin. Piştî heft bajaran rêxistinên xizmên girtiyan û rêxistinên civaka sivîl ên li bajarê Ilihê jî dest bi nobeta edaletê kirin di serî de derhuquqiya li ser rêberapo daxwaz hate kirin ku bi pêkirinên li tevahiya girtîgehan bi dawî bibin her wiha nobeta edaletê yên li bajarên din hatine destpêkirin jî bi biryardarî dewam dikin çalakvanan îro jî diyar kirin heta ku bigêjin armanca xwe wê çalakiyên wan roj bi roj mezintir bibin. Çalekiya nobeta adaleti ya barmanca piştgiriya daxwazên girtiyên PKK û paşkî û azadiya fîzîkî ya rêberapo berfereh dibe. Girtiyên siyasî 67 rojin ji bo rakina tejîdî û çareserkirina pirsgirêka Kurdê di girava birçîbûniya dor vegerdene. Bi vê mebestê piştî heft bajaran xizmên girtiyan û rêxistinên civaka sivîliyên li Êlihê jî dest bi nobeta adaletê kirin. Ji endamê rêxistina hewldana heftê û heştana Umer Kurt ku tevlî çalekî bû axivî û bangeh hestiyariyê kir. Umer Kurt balkişand li ser tejîdê û encamên wê û ev tişt anî ziman. Ev tejîd îro li tevahiya welêt û girtîgehan belav bûye. Li girtîgehan bin pêkirinên mezin hene, tehliye têne şewtandin,
گرتی شیانا خوش دست دن و بن پیکرنین مزن لدجی گرتیان تین کرن. جبو کو ام بالا رایا گشتی بدن سروی مجاره ام دست بنوبت دکن. دسری ده در حقوقیین لسر ریبراپو کرد دا خواست کر کو بن پیکرنین لطواهی گرتی گهان بزایی ببن و بانگا خورد کرنا پشت گریه کره. اندام مجلس صدایک ناشتی سلطان آزبویجی برتک نشانی زخت و زورداریا لگرتی گهان تی کرن و بانگه هستیاری لرایا گشتی کره. هروهان نوبت عدالتین لباشر وان آمد، سیرت، مردین، ادنا، مرسین استانبولجی به بریارداری دوام دکنه. چالکوانین دنوبتی دا گوتن دندما آزادی یو دیار کرن کو حتی بگیشن آرمانجا خواه و چالکی روش بروش مزن تر بکنه. مشا آزادی یا جبو آزادی فیزیکی ریبر اپو لعبر یا پاریسی ده روژا 11 آنده دمشید گلی هرمی دکاندار و سازی تکلداری تجرید و تفگیر آزادی آولات حتی آگادار کرن. مشا آزادی یا 11 روژبری لپایتخت فرانسا پاریسی حتی بود دست بکرن لعبر یا باجر دوام کرد. مش لبر آواهیا والیتیا اوری دست بکر حتی لبر آواهیا شارداریا اوری دوام کرد. دمشید به هزاران بلاوکن جبو هشیارکرنا در دوری هاتن بلاف کرن. هر وها دوسیین کو درباره تجرید مطلق آل سر ریبر آپو ده تیمشاندن پیشکشی دکانداران و سازین فرانساییین لحریمی هاتن کرن. پشتی دقیقه رزگرتن جبو شهیدین شورشا کردستانی یک جمعش فنان فاروق دمیر آخوی و گوتن اوی چالکیا خواه دوام بکن. مجوانین جی 25 کسان پیکتی ده تواهیا مشیده به جوش ستران و دروشمه گوتن. شینین هرمی به زمان فرانسی و هوپارلوران درباره تجریدا لسر ریبر آپو ده هاتن آگادار کرن. قرتین دمشید هاتن برهف کرن جی ریبر ایگلی کرد عبدالله اوجران رد بن تجریدا گیران کری ده هاتن شاندن. قناغ مشیا سبی یا روژا دوازدیان و لبالونو یا ولنسیا ساینت جورجیس یا لباشور پاریسی پیکوره. هر وها و لورجی سینوزیونیت به پیشاندان. ناوند راگاندن و چاپمنی یا هپگی بیلانچویا مها چله به داخلینیه که اشکره کر ناوند دیار کر کو گریلیان ده وی مهیده لدشی داگیر کران 79 چالکی پیک آنینه ده انجام وان چالکیان ده نوتو نه لشکرین دولتا ترکیه کرکر هاتنه کشتن. گریلا لهرمین پاراسنا مدیا به اپراسیون شورشگری ده ماها چلی ده دربین گران لداگرکریا ترکیه خستن. ناوند راگهاندن و چاپمنیا هپگه بیلانچویا ماها چله به داخویانی که اشکره کرد. ناوند دیار کرد که گریلا به شیوازی پروفیسیونل فاشیزم AKP مهپ هجاند و گوت هیزین مد ناو شرط و مرجین گران زوستان دجی برسوی دان هر جوره ایریشین دولتا ترک. چالاکی اپراسیون شورشگریین هیزید مر دربا گران لارتشا ترکا داگرکر خست. ده همان دمی در رژیم AKP مهپیا فاشیست هجاند. گریلاین مه به چالاکین خواه ریا تکوشین یا سال 2024 دیار کرن و ریا سرکفتن نشاندان.
Navendê di berdewamiya nirxandinê xwe de diyar kir ku di operasyonên wanê şoreşkerî de hebrê wan serxebûn, serhed, rizgar çavreş û jîhad heta dawî bi ruhê fedayî Apoyî tê koşiyane û teblî karwanê şehîdan bûne. Navenda ragihandin û çapemeniya HPG ragihand ku gerîla di meha Çilê de li dijî dagirkeran heftî û neh çalakî pêk anîne. Di van çalakiyan de nod û neh leşkerên Tirkên dagirker hatin cezakirin, 12 dagirker jî birîndar bûn. Di heman demê de sê gerîla jî şehîd bûn. Her wiha navendê ragihand di van çalakiyan de 21 çeper, 5 kamerên mobeseyê termal, wesayeteke leşkerî, cebilxaneyek, 2 devreyên lojîstîk, 3 konteyner, 2 sîstemên radarê, 2 çekên açar hatin îmhakirin. Gerillayan her wiha 2 çekên otomatîkên Bixi, 7 çekên MPT, 5 çekên bombe avêj, 5 cê termal, 7 cê ji bo şevê 12 dirbin û gelek alavên leşkerî hatin desteserkirin. Di bilançoya HPG de hat ragihandin ku artêşa Tirka dagirker di nava vê demê de 238 caran bi balafirên şer êriş kir. Hat ragihandin ku çeperên gerîla 6 caran bi teqemeniyên qedexekirî êriş hate kirin, 18 caran dronên bombebarkirî hatin bikaranîn. صدون هری خسنین سوریه به داخلیه که هدف گرفتن بلندسازیان هرمین باکور رشدات سوریه جالی دولت ترکیه دایر کرد و شرمزار کردن هر وها بانک هیزن امنیتی کردن کل دژ ایریشین دولت ترک هلوست نشان بدن د داخلیه ری خسنان ده وها تا گوتن دولت ترک اکثر بلندسازیان هرمی کر هدف او وان به تمامی ویران کرد ده انجام ده چافکانی جیانی ج خدمت درکتن جبر وان هدف گرفتن جه قریزا مروی یا لباکور رشدات سوریه گشت آستا یا نباش. ریخستان بانک لجواکا ناونتوی کرن کو برسوک لزگین جبو سوکرنا ایشین شنین زرار دیتنه بدن دا کو استقراریه که ماینده لحرمی پیکوره. مجلس مالباتین شهدانگین کانتونا جزریجی به داخلینین جدا لقامشتو تربسپیه تلکوچر و تلحمیسی ایریشین دولتا ترکین به هفکاریا پدکی او بکار آلینا چکین قدخه کری لدشی گریلا شرمزار کرن. مالباتان ایریشن کیماویین دولتا ترکیه دایر کرد لدیجی گریلا شرمزار کرن. هر وها بانک لپارتی او هیزین سیاسی حاته کرن کو هلوسته که جدی او هفگرتی لهمبری سوجین دولتا ترکیه دایر کرد نشان بدن. کنگره نتویا کردستان کنکی به داخلیه که بالکشانت لسر ایریشن داگیرکری یین لسر همبری گلی کرد هفسروکا کنکی زینب مراد گوت ایریش اوتوباران دولت ترک و ایرانی یین لسر باشوری کردستانی دستکفتین گلی کرد خستیه بن مترسیه کنگره نتویا کردستان الهولیری با آماده بونا پارلمنترین دم پارتی و کسایتین بیانی تکیلداری مترسیین سرگلی کرد و کردستانی جوینک چاپمنی لارخست. هفسروکا کنکی زینب مراد دجوینا چاپمنی داخفی. زینب مراد دیار کرد که پرسکریک و آلوزین هرمی زیده بونه او ها گوت. و اکیجی باندوره که نباش لسر پرسکریکا گلی کرد یال 4-5 کردستانی کریه. نها مترسیل سر نمانا حکومت هرما کردستانی هیه. ایرشین دولت ترک و ایران یین سر باشور کردستان جید روژه و کنکی ده بو. زینب مراد سر و مجاری جی ابتشتانی زمان. ایرش و توپاران دولت ترک و ایران یین سر باشور کردستانی دستکت ین گلی کرد خستیه بن مترسیه ده. جبروی حتی چاره سریج 2000 روایا گلی کرد را نیدیتن و مترسی دوام بکه.
Hevseroka kenekê têkildarî giringî azadiya fîzîkiya rêber Apo jî wiha dewam kir. Azadiya fîzîkiya Birêz Ocalan ya ji bo doza rewaya gelê Kurd wê bibe bingehê pêvajoya aştiyê. Ji bo wê erkê saziyên ragihandinê ku rola xwe ji bo azadiya Birêz Ocalan bilêzin. بەڕێز ئۆجەلان وەکو ڕێبەرێک و کەسایەتیەکی کاریگەر و بیرمەند و 30 ساڵە لە پێناو چارەسەری دیموکراتیانەی پرسی کورد تێکۆشان دەکات وێرای هەڵومەرجی دژواری زیندان ئەو تا ئێستەیش هەر لەم هەوڵانەی خۆی بەردەوام بووە. Wezîrê Bereyê Dadê İzlandayê û Gumandor Yunansûn jî îşaret bi êrişên dewleta Tirk kir û got Tirkiye li sînorên Herêma Kurdistanê tevliheviyan derdixe. Tawanên wê yên li dijî gelê Kurd dewam dike. Em hewl didin tawanên artêşa Tirk nîşanî welatên Ewropa û Parlamentoya Ewropayê bidin. Berîvînerên hêjem li vir digihîjin dawiya bültena xwe ya dawiya rojê û dibêjin heta careke din werîn pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û bextewar.